naimbag nga aldaw ken ka. Itay bigat nga rod, kanasapa kami nga napan man iji kamulaan ni tatay ti karabasan. Yung pagpasensyaan nyo ata makita yung nga naruot, madigamin masango nga magaitan pa ilaang. Super busy ang person, nga kwarta pa nag-aapit manen. Gaputa nakita mimot nga aduman ti busil nan inbaon ni Boss Blessy, ni Master January nga Agsul-luup kano, tabaring laag biyag dagitoy bunga na, dagitoy dagduma, kat nalunglungsot dan, handam nasulsuluupan. Tatay ko na danhan ka agbyag nga awan mang salukob kin ka. Nagtayso nga ta. Gusto ba dito ubra ami nga panagsuluup puno dapay sa bali nga way mares. Uwan na kami man ah. Ket gaputa adu pa dito sabong na agal-ala ak mutlata ta danayo na dito pamigat ni agdengdeng kami man. Gusto nga dagi di man ibagbagang hanga na imas ti dinengdeng iti bigat na imas mo lalo no kapuros dito madengdeng sumampay ah. Depende laeng ti panagsaad na kin ka ngamin. Ket gaputa na alami mat amin dito sabong ti karabasan insarunomot ni Master January ti nagala ti ugot iti paryan sa nagalamot kadagitoyen asagay sa nga bunganan. Sa damot na alak nga sang kabatsit nga utong o di kad solve man ta pamigaton, solve man ta channel.